Бұл бізде қырғызшылық ақмақтар бар бізде. Көре албастық, іш тарлық. Ошо болғанның барлығы çoğulup келсін. Ақаевтың денесінен шыққан ат қотқы жарабай. Келсе границ өлтіреді. Вакит өлтіреді. Без суд вести. Это будет очень легкая смерть для него. Кетерден ийлап өкіріп, я старост, ийлап өкіріп өзім даран тоқтады. Келсе, ал президент болам дебей. Ушундай сол бет жоқ кішілер көбейді де. Бұйырса октябрьде, 1 октябрь, 95-ке шықты. Ушында 70 жыл іштейді. Азыр менде Қырғыз Республикасының батыры, академик, Манас орден 3 степенің кавалері, ЮНЕСКО, ушундан рекорд книга регистрировалась. И, наконец, национальный улуттық чирүүгө баруунун мен атыман койду. Асқар Акаев жөнүндө мен айтсам түгөнгүс. Менин түшүнүгүм боюнча, менин баам боюнча, республика мирде разные умные люди туулат. Кыргызстанга Кудай Таалам берген ошондой умный киши Аскар Акаев. Барлық жағынан мировой научный работник. Бұл әбі Аскар Акаевты мен президент болғыча білшіміз, ұққан деміз. Президент болғаннан уже 15 лет месте бірге іштешіп, емнесі шақты. Өте жөнекөй, өте простой адамды, адамгершілікті, елпек, энергичный. Адамдың көңілін қалтырбайды. Главное, өз үшін мықты білет. Ошон үшін настоящий мамлекеттік ишмер болған. Бұл кіші іштей берсе, шуңгыча іштей бермек, Назарбаев тәуелі. Бұл бізде қырғызшылық ақмақтар бар бізде. Көре албастық, іш тарлық. 4-cü yıldan tartıp специальный организация, yani hazır menemiz bütün республикада, специальный шайка организовалась. Эта шайка называется временное правительство. Hazır временное правительство bütün Kırgızstan bilet. At жөнін білет. Ушылардың основной задач, цель қойылған задач. Переворот. Борьба за власть. В основном. Переворот, борьба за власть. Власть. Ошолордун жарымы уже президент болды. Жарымы премьер-министр болды. Эмне кылды? Мен жалпы элге кайрыла элем. Булар эмне кылды? Көрсөтпөдү. Кыргыздын байлыгын тоноп жоготуп, элдин ынтымагын барын бузду. Ынтымағын барымыз. Ошо болғанның барлығы çoğulup келсін. Акаевтың денесінен шыққан ат қотқы жарабайды. Денесінен шыққан. Түшінетті. Денесі боғыда. Акаевтың боғына жарабайды. Мына көрсетішпеді кем екенін. Бұл шайканы мен біріншілі күні білгенмін. Это временное правительство такое. Какой-то революция, никакой революции. Ошол қанша государство зиян келтірді, қанша кіші өлтірді. Бүт менің ойымша, күнәлі виноват временное правительство. Временное правительство. Ушылар жоғатты. Қарашады кейбір отырады. Тетіге Белорус'та жүрген. Ал келсе, 80 баланың ең атасы күтіп отырады. Аның бір туғандары күтіп отырады. Келсе, границ өлтіреді. Вакит өлтіреді. Без суд вести. Это будет
Очень легкий смерть для него. Для него. Ben düşünüyorum boyunca bakayım yalnız özü emez. Bir tuğandары, baldары, büt banditskiy oldu. Düştükten basmaçılardan tokumlarından kodap kaldım ben. Adam ikincisi oturmaya oturmadı. Adam ben bir görgünde aytqam. Это дерево психически больной, шизофреник. Вот они показали себя. Показали. Вот şunun için тазалап келетет. Тазалап келетет. Молодцы, азыркы президент. Дағы 3-4 бар, свободный жүрген. Ушыларды қамаса, жоғатсан оның кешіне оңалатты. Эми Аскар Акаевич келгенден 15 жыл сознательно люди все знают, как работать. Қандай іштегенін білеміз. Оқымыш әлі. Ел жұртқа авторитет. Жөнекөйшілігі менен, өзінің жүріс тұрышы менен, ишмерлілігі менен, ел жұртқа сый урмат алған. Мен Қырғызстанда бірден бір урматтаған, сыйлаған, мен үшін қымбат кіші Аскар Акаевич. Аскар Акаевич. Ошон үшін en bayağı günü gelip ketmedi. Altısında gelip gitti. Dilemine честь, слава deydi. Gelezim 30 ettir bu. Benim dolgun Mehmet Baba geçip geldi. Ertesi 8'de gelişti. 10 şeyin oturdu. Osmanlı Sapravacı'da et. Bolot yanıda. Bilim balası. Bul yürüp. 16 yıl мы не виделись. Я заскучил страшно. Кетерден ыйлап өкүрүп, я старость. Ыйлап өкүрүп өзүм даран токтот. Ана, мына адамы. Ушундай эми көрүп алып, ушундай ыраазы болдум. Нормально. Эми 77 лет. Мына өрек азыркы президент, умный адам, Садыр Жапаров, дай бог ему здоровья. Bu kişi, akıllı kişileri bilet birbirine adamı. Кто умный, кто дурак. Садыр Жапаров сразу понял, кто такой Акаев. Ошон için alıp gelip, некоторые скандальный вопрос, неясный вопростарды решать edip кетти. Решать edip кетти. Эми ошондо көрүп отурдум, 5 жолу выступать etти. Askar Akаевич. Elden geçirim suradı. Geçirip kaldı. Getirgen ошибкам. Но есть некоторые до сих пор сволочи. Туз жартынан передавайте, elden geçirim сұраған орнына аялым менен кызым мактайт. Этого я не слышал. Ушундай сволочь элде. Geçirim сұрабатса ушинтип атат. Эми бул 16 жыл деген это же страшно. От родины, Россияда родины, очень алыс жүрген трудно. Бұл байқұс кіші емнелерді көріп өтір. Екі ағасы өлді, баласы өлді. Это же страшный удар. Ушының барын испытать етті. Еми, жаңы министр, президент Садыр Жапаров умный адам. Умный. Еми ушыны ұқса, ушуну ешсе, оңолот элек. Бул Акжолтоев президент. Мунун сүйлөгөн сөзүнүн мааниси, берген ответ, решительность Садыр Жапаров звучит. Эми же акмактар көбөйдү. Ушулар эми көтүн кысса, я грубый адаммын, грубый. Көтүн кысса, хватит, 30 жыл эчтеке чыккан жок. Андан көрө ушунун артынан bir kişide şeldesi, Kırgızstan oңолбой turgan jeri жоқ. Oңolчу uақытқа келіп қалдық. Ошон үчүн Акаев эми буйрукса келсе, ал президент болам дебейт. Bir чоң кызмат претендия етпейт. Ал для республики экономическое развитие bu жардам берет. Bu işi öte bilimli киши. Знает очень много. А потом наука, все прочее. Он же вот консультировал. Он келезем, вот жаңа президент
Akademiyada okudu. Unutup koygan. 11-12 yıl net Çilen akademi taşlap koydu. O Sadır Japarov gelip ruhsat berip 5'inde ötközlükte. Çilenkor akademik. 14 akademik, 32 kandidat Çilen akademi öttü. Buna выполнение наук өлген жоқ. Мен шел сездім, республика, оказывается, у нас докторов, профессор, уж сколько угодно, мамындай. Шон үшін мен Садыр Жапаров жалпы ученыйлардың атынан, академияның атынан чоң рахмат айтқым келеді. Мына бүт академиктер рахмат. Түшінген кіші. Ана неме Акаев келіп берсе, для нашей республики был бы 100% польза. Мындан зиян жоқ. Живой жағынан жардам береді. Ошон үшін мен Асқар Акаевқа только эми баягы көрүп отурдук. Келгенде, бул алып келди. Биле менен 6 раз айтпадым, ыйлаштык. 8'den 10'a çeyine oturdu. Сейчас söyleşip şehrimizi yazıp aldık. Ya очень довольны стал. Ошон için hem gelir. Sadır Japarov aman tursa bu işini alıp gelir. Alıp gelse hiç ziyanı yok. Kроме baydadan başka bu işten ziyan yok. Ben hani 5 kolumdaydı bilip duramam. Ana neymi? Bizde akmağa göbeği dedi. Ayalın eleceğim, Maria'dan ailene var. Bizden Kırgız ayallar Maria jasagan 5% jasasa Kırgızstan ösetmez. Maria iştep, ne degen işlerdi işte. Uşuğan ele javuşat. Ama bizde akmağa el, buzulgan el göbeği dedi. Ayrıkça orka временные правительства. Ушул сволочтар барымыздык кетти. Барымыз канышылар. Эми илгери үмүт менен жашайбыз. Үмүтүбүз жакшы. Оңолобузго деген убакыт келип калды. Могу Садыр Жапаров ак жолтой президент болот го деп мен ишенип калдым. Бул иш сразу билди. Акаевдин кем экен. Ошон үчүн муну эми довести до конца. Alıp gelsene bu oldu, alıp gel. Dağım ne? Ana neymi? Bavreki buzuk el. Hemen 70 yıl yaşayayım da. Buzuklar köp bizden ağır. Uşlarlı kanite ondaş. Tezkeri söyleyip durdu. Tezkeri uşak. Bu ayağını 5 yıl izveniyeni sıravazsa ardından ayalın sağınıp kalan ayalımla kızım vaktaydı. Yemi vurdum ki. Ben karab oturdum, anday söz bolgan yok. Uşunday soğuş, bit yok kişiler göbeydi de. Uşular jadap tele bitti. Jadap bitti. Хватит. Köttü kısalı. Нормальный президентке жардам берели, işte şey dese. Yok. Anan ajankı Bakif al gelir bay. Gelse 80 родители, 80 bir tuğanları gütüp oturur. Bunu granist öldürür. Zakonu yok olur. Эти длины будет очень легкий смерть. Андай болса, очень легкий смерть. Ал заслуживает больше. А другой президент, мен көргенде, это ненормально, нейропсихическое расстройство страдает шизофренией. Илгери айткылман. Точно так заказал. А береки примерлер. Вот сейчас көріп атпайбыз барыбыз. Постфактум. Бұлар республиканың байлығын талап тұрды. Межесі ғой, талап кіріп тұрды. Оны бар белгілі болып атпайбы. Мына умный кіші Садыр Жапаров үшін барын ақырын шығып атады. Ағам, помощник Ташеев, я очень люблю.
O için ilgari çok deputat bolğomuz bunlarday dost ne bavayak. Taşıyıp bak bular aman tursa tazalayıp. Taşıyıp kişinin karakteri var, enerjisi, sorun işte. Hem onun üstünden de söyleyip atmaya. Kapkayda akınayım. Oşol men akırında aytarım hele. Askar Akayev'tin tez Rodin'sine gelişin gütem. O jaka gelip el yurtunun toğanların arasına yürüyüşün kalayım da. Ben daha aytam. Hiç bu işten hiç ziyan yok abi. Kроме пользы ничего нет. Только помогает. Ağam bunun başı dedi, aytıp atmayayım. Mirde anca mıça akıllı güçler törelse Kuday Tağlam bergen Kırgızstan'a. Uşunday akıllı güçünü bergen bizge.